wa one lady guitar na imagari kada yako makuri ya githi itago isaboke thenge muno nendo wadomerisha nyujega muno cie mugeni ra tuma nake kana muinyesho twe nake menya bo muthi mugeni to gutanya gukoro nake itha ria tha imwe ni ahengecega na ndana to gukoro ayo kana mugeni to wa tha igire ngatha ito yako makuri account ni ya Embu itago Dorothy Nditi niwe deputy governor mheshimiwa nerekete ukinya ukuri wa studio tukwari nake maundu maingi muno megie horo wa atumia na utongoria na horo wa ukuria na uria atumia mega cidhitie kuoya iturwa cihano na cia utongoria oikoro we muikari wa Embu na ndari horo wa icigo cia ubugeta kurugwito mbere ya rugongo na ya Kianda South na North na ukoro hihi umite kurugwito Manyata kana Hiro Nyenje reke twaranirie oikoro na kiuria ogiethe kwi Dorothy mheshimiwa wa nire ndukiaje gwitu moro riu nigetha tukiaranirie nigetha tukimenya nginya mwena ucio wa Embu tondu mutwirite andu a Embu twamutiganirie tumwendete muno andu a Embu na karibuni sana na nikio ndakwirongera kwaraniria na igire namba ya SMS ni igire inyanya kana 22488 kana no thie Facebook page yakwa Njoroge wa Gereji twaranirie ona muthi no guthoma kwaria kimbere ni guthomithio ni mheshimiwa tunaka kuthini wa studio we mwega kwega muno uhoro waku kwega muno karibu sana guku gwitu asante sana guku ni kwa Inooro tugwitaga muci wotu kinotana uhoro waku ni kwega muno ndenda witamukire gitoro riaku wega ndikaige uria gitatamukago Dorothy ndetagwa Dorothy Nditi aha na hani ni ha exactly kure county ya Embu nyumete kundu gwetagwa kia mukuyu kuonje ariretwe no mucie gwakwa baria mbekarite ni headquarters ya Mbere South na haria kiretire karibu sana asante sana riu ri muthi murinya wa gatatu ri tuko twigite keherine tukawiga handu tukaiga atumia ni tukumahe kanya meyarie tumamenye wega na mariria andu ao na ma encourage turia tuni turathoma tha ici kana no kende gwatuika mutongoria ni mwikaga wega na ni nake na ni gukorwa ni guku kiroko kio munthi ni gitio kinene reke nyambe guhe kanyo geithia andu akwa ku Embu ni ngumukethia ekaria Embu ekaria Manyata ekaria Runyenje ekaria Mbere South ekaria Mbere North na mukethia na ngethi cia mwathani muri aro kiroko mugethenagia wi mwaro wi mwaro na kuno tuli wi mwaro FM haria ngura ndare mu ni kwaria Kiembu ndeithiririe ni kundeithiriria ni ngugutethereria riu ri kuria Embu kuikaine muno na ki Embu twicekene na maundu mengi muno ni guku depend ni Embu mwena uriku Embu mwena wa iguru ni andu marimaga kawa na manjani Embu mwena wetherero kindu kiria ru twicekene na kio muno thaino ni muguka na urithi tuli arithi tukwerea nene muno ya indo mburi na ng'ombe ni ciara in fact itawe ciara kwa nyama angekorwo andu analia nyama cie ciara andu ese mbere kuguredia goka mbere nyambe nyingire ho ciara market ugambe ori nyama nyama yake ya mburi kana ya ng'ombe ya mburi ni ombega yana ndiendaga cumbi ito ndaigire makiga no kuigirwo igagirwo ekahea karibu sana ni twakena muno nindu wa gwitikira guka na ukenda kwariria mundu waku wa kuria Embu kumariria na kamera eno ino ire baria namba ina iyo ni kumariria na nduka wewe comfortable na ikare we mushi nikimwona kire barage kumbengezaga kidogo ndagake make yuri mundu to nditire no arigo nditi koreto deputy governor no tana tuka deputy governor tana gira sasa ni he mundu wekaga wali mwalimu na rikia kuthoma na ali mwalimu na thomere walimu university ya Kenyatta na umava ngithie ngithomithia Narok secondary school Masai secondary school in Narok ngithomithia miaka minini ngigwa walimu arete thina ngiamba ngiuma ngikara mwako mwenja ngicoka ringi ngithomithia Mayori secondary school ye mwana wa mbere ngiuma ringi ngicoka skuru wika masters ngicoka ngithomithia Kiambu high school haito Kiambu no Kiambu technical ngithomithia Kist na uma Kist nirona ambiriria kugwatwa ni maundu moteti na ninaumire vau ngithie kuruta wira na mumbunge wakwa wa Mbere South etago Mutava Musini nire development director obisire ya constituency na nire wa vau na very appointment ya gutuika director wa the Tana Water Services Board mara na rutega na gendemwe kwa gukuruta na community au nevo yone ya launching pad yakwa na kuma vau ngeruta wira nginyagia ngeroga magitikia deputy governor nginyagia vau nire ndeke na ikarite wita deputy governor ndike thomete ndike gigo thomete
mbere ni muthomu psychology nyenga ingi kurira na thomete ni cukuru nundu kurutithania na community tundu muvuthu koguo kuthoma siasa we obviously ya mainstream siasa nundu ngurani muno na gukorwo kiruta wira obviously ya siasa koguo ni thomete maundu magwikarania na andu mai mawoni ngurani na note undu ria nganthomete muno ni ku developera muthungu etaga thick skin tondu ukithii siasa ri mundu ni wigucaga ta kwa mbere ukerwa kaundu gacuku ukararota mama no riu na mundu ugondu no kumama tu no kera muka kiroko ukithii maundu ri maku ukera mugokiaria na andu utakwigwe guoya nundu mbere mundu ni wigucaga kivithinyiririka ukiambiriria te andu menge mangikanda oteti nundu wa maundu maria maukaga utetire o mathengi thigu utetite kwa undu raisi lakini nundu mwega na nundu ningi encourage kinyagia turi tutunini turandorio munde na mami yetu maria makomona ni kaundu kagirirwe kugerua mutikegugwe ya siasa tuthie votuvurane anathui twiguoria mundu egura baukaga niguo kiaria na ya mundu umenyage karirita tondu maigaga muteti ndarahota kuruta wira no ndari raingira ho akamenya uria uko kuhana in fact agatonya vo no gukorwa nangikorwa akanyiririkite kuri we thomire kibere muno mirala ni ndirenda kumena ndimiri yaku kuma kuri kana we mwikari wa Embu mugaga andu a Embu tumurihagira andu anyu no mundu tokurehera mundu wa kuma Embu kwanyu mucii ni gwenda kiuria giaku kana woni waku kuri Nditi kana mheshimiwa Nditi ro tunake guku thini wa studio na Nditi ni togukorwo tu deputy governor thaici nenda kugarurira ati gukorwo ari deputy nda gucenjia ni ndaigwa ni nda gucenjia uke undu yes urenda ati riu nirenda kurugama giti kia women representative yes ya kuria kwetu Embu county na nireciria hi maundu ma thomete ndio rai deputy governor ni meguteithia gukorwo ukiruta wira wega wita women rep yes na icigo ici cia ubunge cia Embu county cina mathina matiganu andu ngena matire magia kanya ga kumenya mwena wa Embu tuhinguriirwo tuhingurire Embu riu tuingirie Embu riu Embu ikoragwo iri na sub counties inya kana constituencies inya kuri constituency ya Manyata niyo nene muno na niyo headquarters ya Embu town alafu kuri constituency etagwa Runyenjes na kuri constituency etagwa Mbere North na kuri constituency etagwa Mbere South Embu county ikoragwo iri very cosmopolitan ni gumbugaga tondu ngioka Embu town andu maragia tawe ungimethera kuo ainde ungimethera kuo wathi mwena wa Mbere South ni wethera andu makwaria tanie engi makwaria tawe na kuri engi maragia na Gikamba ungithie mwena wa Mbere North ni wethera andu makwaria tanie engi maragia Kitharaka koguo ni county very cosmopolitan although iri eastern Kenya no awecirie ni andu marugemwe lakini iri ekuete andu ngorani muno alafu tukoragwa turi na climatic zones igiri kana kuri mwena omwe wa Embu mbura nyingi na mwena omwe wa Embu mbura nini Embu yetherero na nikuo Mbere North na Mbere South iri ni kundu gutauraga muno na nikio mbugire ku andu ku ni kwa marithagia na kurima muguka na ngina kana ndengu indo ire itendaga mbura nyingi mwere tucietaga ngina tutenge na mundu tucietaga ngina kana ndengu alafu Embu yeguru nukwethera kundu kumwe kwa manjani kundu kumwe kwa kawa kundu kumwe kwa dairy kana urithia wa ng'ombe na maundu ma mithemba teo iyo ni Embu county mathina tarugirwo ni ndo akorwo ni rutite na muingi muno miaka yothe na wakorwo nginya ni thomithĩtie ni mathina mariku ungiuga ta matatu uguo magiaga andu a Embu taru andu a Embu mangikira uguo magiwa ni mathina mariku menamo mundu uria uturite Embu yetherero ungimuramukia thaa cionthe cia muthenya kana utuku angiuga thina yake ni mai tondu kuri thina ya mai kwigana mbura ndiuraga nyingi muno na kuri thina ya mai akwigana number 2 kuri mathina ma kithomo andu ni gukoragwo arimu kethera cukuru ire kurasa na kithomo andu ni mendete kithomo tondu kiunu wakio kingi maruta mathina ari maria mari na that one cut across miena yonthe gukiriria kithomo andu mekare wega alafu
gutire mundu utendete mbesa na koguo ungiaria na rikarire ni especially the youth and the women mangikwira thina yoyo ni gukora matina mawira na matire na kundu gwa kuruta wira na no amende gukora mena opportunities cia gukora mundu akiethera kanyamu mufuko gie kindu tarure he damu yakagwo muno wa mwea ino itagwo thifa niko igira kwanyu vithe vitukirite wetu ikurukite vite witika Kamburu. By the way, Embu ni kuo mucie wa damu karibu cionthe cia Seven Forks mwena wetherero. Kamburu, the reservoir ya Kamburu kana ritagweria ria mai varia demu ya mai mwena wa Mbere South. Waringa ronjero wa Thagana ava mbere okinya makutano mamoya vau nevo constituency ya Mbere South ya mbiritie na damu ya Masinga ya mbiritie vau ithiete kuvira mai thitimari kana powerhouse ya Masinga alafu twigitaru twikenda ruma twikia mbere ici cionthe na Kamburu ici cionthe ikoragwa iri mwenari wa gwetu koguo vithe vitukirite Mbere South ithiete kuvira mai mayo Kamburu nikio ndiramaka no kwage mai miene imwe ya kuu na nikuo mai makimari magukuria thitima nundu atiriri nyonje iri mwena wetherero pio na taru mai maria economical makoraga mari ma gravity. In fact mai marato to magra mengi company yetu ya maita wa Wasco marutaga mai na iguru mutitori magikuruka na gravity twiragwa na engineers macio ni mochipa koguo andu aria mari kuria etherero kuruta mai ndamuri mwanga na mapambirwe na thitima niguo mavote gukinya na guko kiria ri tondu anga county thiete it's lands from the highlands yukite westland to go to the lowlands ikiria kwani niko kiria thina wa thitima niko ikuragirio in fact thikare uhuru ni ratuteithirie muno nundu twaturaga tutena thitima ndina mwikuragia thitima nie wananyi ni ronire thitima. In fact mami aragire thitima wari na ino cia uhuru twaturita tute thitima na turi just about 6 kilometers kuma varia ndamwiri no ati tutia koragwa twina thitima na koguo ni turauga ni waga muno nundu wa muradi cio thirikari ni turonire ugaruruku munene tondu runginya kuicagiri thitima no aithiite igiokaga na tucukuru twetu primary schools cionthe no radio kivira vena kathitima ga transformer mundu agekira kathitima gake agachaja gakathimu gake agekaraga ta mundu wekarite sawa na andu ebu ni mwana ta mutiganirio mukiringithania na andu aria ngita Kiambu na ukwamura na Kirinyaga tuna gatakwa muri aruvire muno tondu mwigukuve na Nairobi na rimwe ne twendaga kuria kwa twatiganirwe na tukendaga kuga mathina metu mativiane na ma central tondu twi wa Varasa alafu twi a whole half ya constituency ya Embu ni dryland no tukithi tutaragwa takwa tumete kundu kwina mbura na mathina metu ni very big cio kwanyure mutiato kwina mathina maingi tondu tutaragwa takwa tumete no meka the low of average ndi tufivaga muno tondu the low of average yakwa kuonekaga takwa tuli iguru kidogo lakini tutiri iguru mundu ria wikaraga mwena wa Ngiri mwena wa Kiambere kietherero mundu ria wikarite mwena wa Mavuria mwiso mundu ria wikarite mwena wa Makawani Karaba mundu ucio ndakoragwa emwekaruega ni mundu kwenda kurorua na litho rianda alafu wana mwena weguru wana kwena challenges yaguo nundu ugu andu mathiete makengivaga no agunginyagia migonde thiete gikagate ikinyivaga koguo urimi ukethera urimi no radio ukinyivaga koguo Embu ni vandu vakwenda kurorua na litho ringi taking care of the dynamics ire irikuo county ya Embu wajira andu eri Mubere na Muembu acio ni mwengi no ati kuri engi Embu ni mo mengi makirumirwa ni Mbere no turi ekamba wana mo mengi ndenda uhoro akunthania Muembu na Mubere maikare me kindu kimwe uhoro cio utatini uhotete kana utongoria woteti mona cio tutakujania andu acieri. In fact mundu uri ugatethia Embu ni mundu uri ukavota gutuma andu acio mekara megucanite ni tondu kuririkanagia andu ugekara ukiririkanagia andu mutire mundu umwe undu ucio nukoragwo na thina tondu taru twekarite ava nawe uraria Gikuyu ngiaria Kimbere no ni turegucana in fact Kimbere na Kiembu tugekara ava na Muembu na nore ndungemenya ngurani
no angana nyine ngemenya kana we neta mugiko wa Nyeri na mugiko wa Kiambu mundu cie na ngorani na wengi kweri riu ngorani iyo munagekiretwa ni ateti na ni a very unfortunate thing tondu gwikarago kiririkanagia andu mundu mumete kundu ngorani ishida na taruni ngorerete bugaga ngorerete Embu na ngikorera mbere nundu na thomere Embu nena miaka 10 baba no ambirire sukuru Runyenjes Sacred Heart primary school ni standard 5 na nathomere kunginyagia standard 8 ngioso wa secondary waku na ndia nona discriminate kana ndia nona mundu ukumbira we mumbere kana we muembu na etagwa tukana ga sukuru na twekaraga na twana tutu ingi tugikora vamwe na tu ana mamia angiacererwo ni guka visiting nonaga my friends maria mena aciari maumete vakuvi magioka magitu visit tukiria irio imwe tukithaka namo tukithi maundu uri vamwe niramenyire kwi ngorani na kinyote tiri niro nirambiririe kwigua ngirwa ndorothe ni mumbere ngimaka ngiyaya kwari na ngorani uhoro ngithira atia no thirire by the way ara no varwa kiava tondu number 1 ni mbetekete turathio torore we are global citizens taruno aume ava ukithio kiandikwa ni another media house America kana kundu kora kwingi ungithi no awende mundu akororagia ta mugiko ati we wa Kiambu ukiura gwa gatora kenjine gariko ondo jono ko waina thina kugu forosi no thirirwe ni mutongoria utari na mesiria mau mundu tena mentality ya kororagia mundu through the tribal lens akororagia through abilities yaku ta mundu tondu tikwa ndwandikitwo guku kwa Inooro nundu we mugiko wandikitwo nundu number 1 no ravota gwikatia kuruta wira uria kwagirikite tondu na kwe mugiko utese kwaria no tutiegwa mundu evare ukuvoraga mareve ukwaragia giko ani mugithi na ni wavota gutwera kwaravura mareve akinaga nyimbo cia ndui cia giko kogwa language you can learn that is not what defines you a language is not what defines you it is your abilities that define you mubita nego kureta muthenya wa atumia kuyaria neta mutumia ni rona ogereire mathina maritu korowe mundurume matigia kugia utatini tamari kuhi ongia twetaga atumia ongia ni masukuma gwa gisiasa kwe maundu tu wethagira we muteti wa mundu wanja kana we muteti mutumia kwe mathina makoragwa mekuo number 1 society yetu kana uria tukurite tukionaga twese ithe newe kiongo kia mucii koguru we mundu muka ukiambiria kuga na no tongoria andu arume mambaga magikororia kido wauga atia nundu tongoria twese koragwo uri wa arume the patriarchy ira tureretwo nayo kogu kuma kaundu uri kau to prove yourself no nginyoga korwo we na abilities ingevota gutuma andu acio makuvagitio mone kweri kwe nondu we naguo ngorani no remekete ate makonete then the normal tumaundu tara tukora watu eku siasa ari taru tukera tuthie siasa ari utuku wano korwo tena thina nundu arane wamenyere guceraga wiki mwana na kuma torari utuku niko akinya 6 nduma ya ruma nyambagiriria kororia mona nuri kure bakuve nundu kaundu kauga kora wakena thina then economically tutikora watu iganenie mathinya kana tutikora watu na megutha mavanene economically atumia na ndo arume ve mathina ma muthemba ucio and then rimwe mona ganginyagia tondu turia gauge iria tumagirwa ku gauge mundu muka na iria tumagirwa ku gauge mundu murume ni ngorani koguo no anginyoga koro turukaga mundu mekirio we ni hikane murume ndarorio kana hikanetie mutumia ni arorio kana urorwe we muviku we mukwa we waza we mungia wao ukethero nducio no mundu murume anagiki mwana kingiuga nige gutongoria guti mundu ona gondu cio wena thina ni drona ko hata gukorwo nginya tuna ngavana meguthura atumia uhoro gukorwo giteithia uhoro wa atumia na njira hana atia in fact ningienda muno gukorwo kuna ngavana ukumirira mundu muka ni tondu riu a perform then utongoria wa andu anja kana utongoria wa atumia ukonekana na nembisi maga perform tondu mise ukimenyaga ndorore agua takwa we mundu capable no kugeria kwegasa muno wonekana no gwika undu mwega ega kuri andu maria mengi niguo tumenye riu it will have broken the glass ceiling
na andu mara mari vuva yetu mundu anaye mundu muka no avote kuruga giti kia gavana na agakiona na nirona tatu kumwona in fact wavau jirani au turiganĩtie vau na andu akari muno ni ngwona ni tukuona umwe yuhoro watumia kuhurana wikaniria ndoro muno ukona tari urahurwo ni mutumia mwenzako na ndurahurwo muno na ni arume urahurwo ni atumia wenzako mberaga andu atiriri ungiona mundu muka akiruma wingi vena mundu murume na vau gatagati komera wasika kamata tondu mbona twatiwa thueka tutigete thueka itatiri na maundu mara tweka gatatumia tutiroaga lakini tungi kinya vandu vai na interest mundu murume na interest na mundu muke na interest ukethera ru atumia ne mumambirie gwikathe mona gai mundu koragwa na vau agikucia tururi agimara murume komosio ru atumia Embu na airetu Embu ni maundu mariko mangikamegaciririe kuringana uria wonete tundu turia mangika ona ngone ko ntata ikudete mangika nigetha mahote gwikuria number 1 na vau ngoragwa bitiketi 100% kibomo ndiusa gororo muno monete mwana wa mwiritu aumite skuru atarikite skuru ni tondu mundu atai muthomo wa kwigana chances yake ikoragwa cia nyiva number 2 kugwatana kana kugeria gutuika entrepreneur thaino gutina mawira na tutingiuga thuo ndemete no nginya twandikwe tene twauga gataru twaturaga na station ya KBC peke yake no rune turona private sector yukite na invest na ndo makivota gwikatia kuona mawira kuguo encouraging people gukoro mena other outlets iyo no ayenge to solve thina cietu cia unemployment na kuroria maundu maria tuonaga traditionally takwa mari maundu matemega taruni nene maga na nembugaga korwa ndia na thukuru ngamenya ana kurima no ole miona ari muthomu ningiona gatakwa undu ucio wagirwe ni gukorwo kirutwa ni andu aria mena kuisagire matari mere kuguo tutige kuroria tu kwandikwa ni thirikari turorie maundu mengi maria mundu angivota gwika na tutikegue guoya ya venture into business ni tondu wanayono avenue ndaga ya gukora mundu agicariria kindu angitumira ni gurite ndo gwaku manyandikire ndumiriri ona mandikire shira ni shagitie guka na gwere guthoma na Embu uria mandikite ware mugerete ngothomere mbetagwo kithaka wa gucianga kuma mavuria kidaruma tondu nembese nituguguthurari nindoe gitumaga wage ndungiuka na guku kwetu kindaruma ni ndathomere agiri nina kwerewa kithaka ni nguka kindaruma ndimucerere ni nguka ndigeta gukuthie nginya mutuo bare no ni ngwikuruka kindaruma haya ni murugi wa ciengo kuma gacoka mweshimiwa mudogoto hemudo one ha hekirerio kana gadi kitona githuko tukigende gari gwitaura andu maroria atiriri uhoro wa gukoro mutia hotana na gavana ri no atuye thirikari ya Embu mone kuruta wira you know kwe maundu mamwe mbugaga metagwa perception na tekwa maundu ma Embu te unique kuri Embu ongeroria most of the counties nginyagia governors mengi amwana mara dropaga deputies moyo after nominations kuguti Embu yoka ya na kathina kau ni takwa kari kaundu kari across the country no ndingiuga ati ni twalemirwo ni kuruta wira nyimonaga wira uria wavati ni gukorwo kirutwa ni warutagwa tondu kuringana nani na policy yakwa tikwa twathiete gutuma ndugu twathiete kuruta wira na koguo ndianona ndumetwe ni governor mbekiondo ngarega kana ngamwira undu ukonie ofisi akarega ni twarutaga bawera ni twarutaga no kaundu kauga gukorwa ati tutiegusanaga labda ni perceptions ciandu no wanarute kwa ninge korwa ni nondo ningienda kumwira ngarega kuthi kumwira he is my governor wanange korwa ati ni deputy he still my governor koguo angekorwa ni ngwenda audience ya governor wakwa I would still seek it uhoro wa urona gukwenda kati thirikari ya tuguthura kana ndora tuguthura ri ukwenda makoro mambite kuiguana mbere ati makata kurithania wira kana ukuona ati uhoro cio ukoro county government igaya kurutana wira kuiguana ngakoruga ni vakwa ningiuga utire governor wagirwa ne kuthie wasagite na deputy wake matambite gwitikaniria uria makaruta wira tondu mutetikanirie undu cio expectations ya mundu muno ikoro ire guru muno
na cia wingi na rigikorwa itari iria mure aniguo ukithie kuruta wira ukorwo ukimenya exactly what you're getting yourself into tondu kora ni kwa twetekaniritie taru tugetekaniriria atiriri when we deputy na no kave watuge ministry imwe uran as a deputy governor nisi tukwa kungikora kuna thina kana tugetekaniriria atiriri when we deputy lakini duties yaku tiga gukorwa we gutuma wa ne governor odiva una vadiva ugakorwa duties yaku ari ku supervise ministers weka at least wena maundu rero na wirora ruta na nimbe se thaino governors mengi na deputies mo ni marathiire into that kind of agreement mbere ya kuthurana nundu wa maundu maratonire no gutiri undu takoragwa na teething problems ukiambiriria it was a learning governor ni mehura githuri muno mukirigithania na deputy yao ni mehuraga marevi tenga makona niyo nini ni mehuraga marevi na te ambugoka kondo kuande ni nginya konge matharageria ma office kabisa wana kuria gimuci omoragwo ukithikira ukithera office ni omoro wengi ukithera tu maundu itarereka which is not really right ira wa deputy wangi ukora uriko deputizing the governor according to the County Government Act you get the roles of a deputy governor ni ku deputize governor hidi atari ho niwe no ese no nginya umenye ndariku taru ndongethi wasium governor ndariku tondu ni wegwire andu makiuga ndariku it is supposed to be official akwira ni nathie na tondu ni nathie you are the one in charge atakwirite then athioke nambiria gwikora maybe he still has contact you can be accused ya gukora okay insubordinate kogwa ngivanga ndako bawira no akonge karatu ukivuka kana ukithie kuruta mawira maria ringi no vesanira instructions na in fact na no ndemwe a very embarrassing situation diete musemanio wa national celebration kogwa ngithie karande then na in one of the sub counties then speech ya governor iguka kuthomwa ni sub county administrator and I'm seated there na nini deputy you know it was a bit embarrassing instructions agire kuheno no tondo instruction ni monene ni vesa ni rwe sub county administrator ni wole na speech akambira ru deputy si usome akamwambia no ni overoira wewe soma ile ngwalia wako wagepeti going forward Embu county kuna mwihoko kuna hope ya good leadership yes twena andu marugamite Embu na nimbise ni magutova atongoria magiririkite ndari na break ya ciuria ni nyingi muno ciukite reke thome ciganona mundu gwinjira arejira tago ati tamurie ati okay yo ni atukuru haya ndikai jiroge kethe kai gitagwo niende tagwo Dolly Patron nyaga kuma Runyenje constituency na ni mendete uteti muno nditi akoretwo agiuka Runyenje lakini ndari akana ithe aruti a biashara makiria a matukari mwiri atucerere ni tukumucereria kura ni tanie sina women rep sofa najua laiga ati augeta gwathe arajiretagwo Dolly Patron nyaga nenguthi gugucerera Dolly Patron nengucaria nduka yaku bari tucaria kura matukari ati andu matuka tondu ngendaga kungi arangi uguo ngithie nenguthi matukari asante haya ndorogetoria Dorothy mathina maria aragereire deputy governor tondu akorwo kundu urari na ihinda iritu ni governor wa Embu Martin Wambora agereire impeachment hakuhe maita ta matatu uyu ni mundu gwitwo Murige uyu araturege gukuru hai in fact impeachment ya reigire impeachment ya mbere ya ukire ikiamba ikirete thina tugicoku ringi na vai vaundu mendaga kwereithia vau te governor wa impeacha kwa weka unlike counties imwe kuna ma impeacha ga governor magitiga deputy Embu to impeach twenye na governor in fact na summons yako ta Dorothy na governor na summons yake ta governor na thuo ile twathire senate wa mundu ageteterere kivyake tondu summons yari ngurani mastanga makwa mari ngurani na tangito nundu atenera kwa maundu maria governor ekaga ndiaugaga ndiaragia was not opposing them in fact kwa ina kiugo matumaraga kithungu ndegwite ringi
maugaga ati I pretended neta uri araiga ukahura muhuri uri maundu mano watumioge na thick skin no kiona ru fifi ndu kugira utetiru gya fiu no tonduru nwese na isireti wera wa governor ni an executive job ne odie go execute policy, you know, implementing policy na mambo kama. But I realized wera wa governor no rendo teti mwenge muno. There's a lot of lobbying, there's a lot of advocacy with the politicians, with the political arm, the more MCAs mwanginyao ukamerewa wenda kumenya their thinking maresi diate na donge karate ofisi ta DC okena vanga no aga governor utanguka mwanginyoga korwa ugeka na siasa na ngweciria na wana governors mengi tha ino impeachment ira cio ndesi ya ukire governors monde mara mathiete na that mentality rune matwikire wana siasa namo kirero lokundo kunene muno mwena ucio waku wa Embu he mudrathira jetagwo mukangi kuma Manyata mwarendo kena goko voe kura mutagwo kate kumo mukango radira to mukangi radira kuma Manyata na mwari ndokena goko voe kura niga dikite niga dikota mbole kwa dikito haya thank you mudega thank you mjoroge ni guturetere mutongoria mwire itukumudhura nyagajeru kuma Manyata mathenge kuma kodwetwa Mariari niko Mariari ni mbere sawa nyeruga maundu mega muno no please ukakure andu wiyendie uguo rauga ati maundu moraria ni mega muno no andu ni marenda uthie nginya kuri kai uhoro mutumia gwithi kwiyendia wanjira kwi mathina maingi muno no kurura county nima kurura county tondu mubuthu ni mbururi taru na Mariari muthenya wingi no te no gukorwo muthenya ucio na kenda ari Mariari that day kuguru ndukona no nginyanga thire ingi na ringi haya dada guthomene ya mundu dada mundu wa arajira atiriri mimi ni shabiki wa Inooro TV na ninaitwa Isaac Olenaeko kutoka Narok na kwa mara ya kwanza nimeona mama mwenye maono kwa county ya Embu. Shoni mundu rangu itikia na eko Narok. In fact Narok niko narutire wera rita rya mbere na ndikwa wa ugo, so I have a very soft spot for Narok. Haya njorogera Dorothy Evuva tuko nyuma yake igala dira nditagwo Pastor Adriano wa Kamwembe niko Kamwembe nembere south akaigatire tareke ngedi godomo Nditi south ward ngedi godomo ya dikete muheshimiwa akinyira ovau no menye ngai ari ngakiama uturikane uvoro wa Earth Dam for both Embu and Mbere ndaguthaitha okay ngwirire thina wetu especially mundu urio gikorwa aturite Mbere south kana Mbere north thina yake ni mai in fact even in some parts of Runyenjes maete mavoto gukinya kundu kuonde in the county kwena kundu kwingi muno gutena mai andu maradika ndumiri njega muno andu maradika ndumiri njega nigukureka cithome twarikia nigukurekereria cithome tondu imwe ciandikitwo na kwanyu na ni maranyita wega muno ni uhoro wa atumia na utongoria nitukugwetete hanene twakadimia ukagea na gavana no ni ro tugukinya third gender role kugana no ereme ninguona takwa tutari tumeona tondu taru last dispensation twaina deputy governors matumia kenda only out of 47 gutiare na governor wanali umwe wathuretwe mutumia wana senator wanali umwe thaino after nominations tondu no vota ko gauge taru kura Jubilee strong nitaramenya ku the likelihood ya gukora twena mundu wa ume kundu tako nitorona other than Kirinyaga na Bomet gutire county ingi iri na mutumia uronania a strong showing angikorwo ni senate ninguona maybe wasingishu no tokorwo twena chance ndo Professor Kamal na ndigwite wengi urayumiria pio then the wards taru in Embu Jubilee are nominated I think 3 women in the wards na nira hope nimakuvota kuvora ni raite icio tuona kana at least netukuona some MCAs mangikora mari atumia tondu ta Embu county in the last dispensation no amutumia umutu wathuretwe
actually from Mbere South wodeta wa Makema ne wetu wa imutumia peke yake county ngima ashima ingi monde ne kwa manominated no riu atumia ne marayumerie muno and they have offered themselves ne ngo hope ni makovota kuvewa ituro no itesi IMC na ina joto ni iravoranirwa muno ugu ne kwa mako gasana na ningienda komera mangangane tungangane tuone kana at least ne tukona at least ongia matano muthenya wa iyo SRC ne yago giginya mushara wanyu aracio wa wagia by the way indiramekaga evaluation I happened gukorwa nirige karole kimwe na SRC na nina thikangiririe maoni mandu. I think Kenyans matikoreto makiona takwa ateti mararuta wira ulio wagirire. In fact arana thikiririe goro makiaria some radio show maraugaga in fact ona iragirwa ni gutinwa na nuthu no makiriganirwa ni kumenya wa mo besa ici taru ende ya campaign na ndio wengine mama mauga mheshimiwa kana gakwa ni kengatirwe cukuru kuko mheshimiwa waku ati watembia wanawe rundu gakora we na expectations nene muno cia mheshimiwa ucio tondu atana kindu ndwise taguciana ni mbuga gatiriri mbere ya ndio tetire ndia esekana besa cia muteti itikoragwa ici yake besa cia muteti ikoragwa iri cia andu actually besa cia mwana siasa ni pesa ya watu taru muthenya ndio huthagira besha nginya cia muhuko waku yes ruga korota na besa cia go sustain family yaku you can be a very miserable person no nginya igokorwa we no ndu engi ogweka nduka depend ate no tati ukora ni woga kulivira mwana visi ni woga gwikira maundu hiyo pesa iko na wenyewe wewe tafuta kazi yako ufanye ya kufanya mambo ya jamii yako na familia yako hamu ndajireta o magundu kuma kundu wita gatumbe ate turehere thafuria ngene kama matwarire thafuria mane kaga mundu hiyo nina matwarire thafuria cia mathiko gwi cia ikoragwa iri kuo cia andu magwatana kana matura riria wakua mundu ukeza makanyitanira koguo ningoretwe ngitedia cia maicio angikorwa mamwe makembera thene atu ni siria ni thafuria tucietaga siria kimbere thafuria cia kuruga siria iria nene wito kiambo cietagwo rurinja na maria manene fia koguo ne supportaga ikundi na maundu tamacio just to be with them maundu lemo mundu ranjira atiriri njitagwo mwaniki kuma kundu witagwo rutune turenda mheshimiwa tutembe atucerere ni sawa kundu kugirerwo thini kundu witagwo rwika rwika izindere sawa kwajira kumena thina mwingi muno umete miruri kariga mena thina urahuha miruri thina urahuha miruri haya na heo ndugire ndo wariririe na makiria tha ici we deputy governor utakiri urakiehera fiuri uhoro wa shira wa mugunda wa Mwea shira wa mugunda wa Mwea turite ate tongori no gugucaniria maragucaniria cio wakinyiriko I think muthenya president aracerete Karaba na about shimegire mbituku ni wavesanire some direction ovoro wa Mwea na kiuga wona siasa ciathira maundu acio ni makuthii marorwe ringi kuona kana procedure yatumirwe niyo yari halali na angekorwa ndiari halali kundu kura kungikorwa kwa ina thina wikiate it will be rectified now when the head of state pronounces himself on a matter gwiciria ne akinyira the highest level iriagirirwa ni gukorwa igikinyira na ne waririe ovorocio awaririe vandu beta wagikuru Makema na kiuga wona twacoka thirikari tondu twina muvoko Jubilee ni gucoka thirikari ri wona twacoka thirikari ri ucio no ndumwe wa uria ugukorwa ukirorua urogamana kiama gia maendeleo chap nirarogamana kiama kia maendeleo chap kihana kia kumuna ucio kana ground ihana atia turauga atiriri tutirathura kiama turathura tongoria bottom line maendeleo chap ira support Uhuru na netwetekanirie na Uhuru agiuka kiama rigetu kuria Lavington headquarters na tukimureceive in fact ni tu kiama kia mbere ya kumwikira ngovia na tukimwira tuko na wewe koguo tura support Uhuru na
tukena mwira rutu wa support nawe wetekere avandi twevange okwo areke goko kwanyu mwefange nyumba ni mwithondekere nyumba no kura ciake cia hari kura ciake ciekuo in fact ciake that one we are not touching cia uhuru hatushiki lakini avandi rutwevange mtiko kuhana mchanganyiko maalum no but maendeleo chap ni kiama kimwe kia ile iraruta wira na Jubilee it's an affiliate party undu mwana na Kenya haya tore ndumiriri nge muno ni mjitago muthoni kuma kundu tawo neka niko neka ni mbere sawa igera rajira niteka yega muno ni kumurehera mutongoria wakwao no ona marajira ati na tuke tumacerere mwena ucio na niake na munambio mama atembe kuruto munyori tondu kwina thina mwingi muno munyori kwina mathina maingi agaibwi na thina mwingi muno atiroi ningo fera munyori gitagwo wero na ndi wa Embu bere bandu betagwo gaciriri na ndi muko kundu guku kwithina ni mai na magikinya guku ni kundu kwa bata muno na anakutekia ushindi. Asante. Actually venere to nayo nane muno especially mwana wa mbere natinie ni akwirete guo wate anongithikiriria nginya thikiriria niguo marauga mbere korwa ni kwa kungioneka mai ni kumwe kwa kundu kuria kwega muno kwa kurima tondu temperature ciaku ikoragwa ire mbega kwanza matunda ma mbere mundu uri mai mbere arimete melon kana kirima passion fruit kana mavava makoragwa magika wega muno koguo mai nikyo kindu kia muhimu na twena muvango ni turererirwo ni thirikari kwena dams igwakwa 4 dams mega dams 4 mega dams ingivota ku supply mai kundu kuonde na nikyo turauga thirikari ya Jubilee nundu niyo iraishitire muvango ucio icoke thirikari iri niguo utigaoke mundu ingi avange no akande ndui project icio twena mwivoko mwingi muno wona dams ciakwa ne tugukorwa turaga tandu ma Embu tukamuri magera mbere muri mwe Nairobi kabisa haya hero githenji ndijitagwo wero ndi wa Embu okay ndakorda thoma nditagwo Steven kodo mwe Steven mwambie irafari kodo gitagwo irafari kana gitagwo iravari kariye Ndivure haya kidhundhiri haya ndeguria nikudegereria muno ni wa Dorothy huyu ni mwanafunzi wake Steven kutoka Karie Ndivure I'm proud of you and I want to be your bodyguard sababu I know you will be elected hada ukoro no amathomithirie na mathomithirie ni ciana nyingi muno na athomithirie no ndu mora neraga ciana ciakwa. First of all, I was their friend. Kuwa angekora ni mwanafunzi wangu Steven, I'm very proud of you. Angekora ni wagire muthigari, nengo na utalinda mama. Haya, nishambiki wa Inooro TV Njoro ni wekaega ni guturetera mutongoria na umwire auke guku gwetu avoe kurani murithi Simbi kuma kundu witwa Mariari. Simbi gutwa Simbi nuna ndeithia muno nasema Simbi kuma Mariari murithi Simbi okay murithi ni nguka Mariari ringi no gukora ni ko tari ku muthenya ucio mbegete Mariari ni nguka ringi nitugweterete muno guku Gaturi North okay haya Robert na watazama nikiwa kahawa wendani Sadimio mama yuko na maono mazuri na niake na muno ni ule murani na ndu mukena uno nikire andu a Embu tuke twaragie ginya na uko ke Embu na tugacera nikitaru tawe kiugitira mundu ke Embu ke ugende tuke mundu wendete ki ndo kigira kwena kanyama diga kakomba kule kanyama haisha kanyama nikega no uga kwera kanyama ndo kingi wendete we mugorani no nyende nengoranete nende nerujagire kuga nende mutinye gitwa nende muongia nende muongia na majigwa ga Embu ni sawa mbona sawa guarantee na ndakora ndakuaga indo oh hebu ndajira tirire hata wakireterire hanyu hasaneha kiretire hata kwatia kiretire kundu kwa mushi kuni kwa wakwa mudogo to hebu ndaturikania ona kwina Susan Kiheka kule Naikuru
Oh, Senate. Very good. That's almost a sure bet. Gitagwo banse kuma kuritawo ganduri. Gwitu ndetawo ganduri kana ganduri. Gandure. Gandure. Either gandure kana gandore. It could be, I don't know. This is all matter. Gandore rimanyata. Haya, tatire adu mage chile kwa yetu raisi kia Embu County. Eta mutimi ambaye toa county niki dimekira. Nina pillars ithatu. Cia maundu maria mbangite gwika. Number 1, ngwirire mbere ya maundu monthe nyine mbitikitie kithomo. Koguo kithomo na ndiroragia kithomo tu takurithira mwana visi is a very key pillar ya kithomo etagwo mentorship. Mentorship kwariria ciana cierewe niki kiratuma ithoma na kuiva encouragement na kuiva hope. Koguo ningwenda kwambiria a very good mentorship program ya ciana macukururi niguo basari na ile ikoveca na ni thirikari ivote gukorwa ni iratuva kindu kikuoneka. On top of that, civic education tondo gicera nironire undu wa mbere andu marathurana na matiramenya kabisa marathurana niki. Taruo kama uri gitikia women rep wira wakio engi matiereagwa na niramera ucio ni mujumbe na wira wa mujumbe ni na niguo makithurana makora makimenya wira wa governor, wira wa mujumbe, wira wa MCA, wira wa senator, wira wa itire cionde marekate marathurana. Civic education na ningwenda kwambiria a very good civic education program niguo tugikinya miaka yengi 5 magakora wa makithurana mena utheri na mena kioneki na makimenyaga exactly kira mareka na mentorship na bursaries cia ciana. Number 2, pillar yengi ni ya economic pillar. Tora mbalirie ngiambiriria the women and youth Embu engi matirina mawira na matirina maundu mangika. Na one of the things that I was teaching kendo kimwagira na thomithia entrepreneurship in college. Kugule mbese tutingeganira mawira ali monde ka mentality kauno ka mwanginya mundu andikwe kaune ngwenda gukaruta kidogo niguo andu makore makiroria other opportunities irengi koro irivo mundu avote gukorwa nwacarie kindu giake ya kujimudu atagweterera kuandikwa. Number 3, the third pillar igakorwa ri pillar ya social pillar. Maundu mari tukwaragiriria encouraging people, taking care of groups and dynamics cia maundu maratu enamo ta kamwana kauga kuga gatumbe, just people living together, cohesion. Those things are very important and very close to my heart. Ugeda ukaribikana na kingi ta Dorothy kana ta mutongoria ta Dorothy ningienda gukaririkana ta mundu wavotire go touch a life positively. Ningenaga na akira ngigwe mundu akiuga tigane Dorothy, I would not be where I am today. Ugu ni gundu ria umbesaga gikeno na umbesaga vinya wa kuthie na mbere. Taru ndiete ngikomana na mungia ngigwe ugete tigane Dorothy kana gaka kwa gatingia thire college undu ucio ndi gusaga ukimbikira vinya kana tigane Dorothy ndingiandikirwe he mudrata totana tukirikia he mudrata tati basari dikimyagira ciana iria deserved kuria mwena wa Embu. That is a challenge ona nene negwete ona nene obviously nene negwete ni tondo. Number 1, andu aria maina thina cia visi de mengi. Then there's also another problem that AONDC toka me handle atia no atenembese tuambiriria this new dispensation tukavata kuona tungika tondu ithagira kwina bursaries ya county, kwina bursaries ya MP, kwina bursaries ya women rep, kwina bursaries ya organizations. Ukethera riu wavota gukorwa we tagithinji wa gwata bursary maita megana na kwina mwana wingi ava utana gwata wanari harmonizing that niguru andu makorwe to have a common pool niguru andu makorwe makigwata bursary undu umwe. I think that would be a good. Tondu ndio na mundu aenda kuigira ciake nigetha endie kiuteti wa mundu endie kiuteti. Haya ndenda gukweka kada ikemo tugitiriha waririe muikari wa Embu County na kamera yako ndio kigane na baida tu. Riko turarekia? Riko turarekia madam wetu ni maadira. Okay, asante sana. Muikari wa Embu ni wega muno wanane aria macokia aria maoria ciuria na maria mamba encouragement nirenda kumwira tariki 8 nitukathi kuthurana na tuthure atongoria maria mangivota gututeria, tuthure atongoria maria mangivota gutugwatania ta andu aria aikari ma Embu turi thuonde. Number 1 na turirikane
wana tariki 8 ciathira Embu County igakorwo rwabo na tukathie mbere na gwikaranagia mundu na murwangina na uria wingi na uria ni mwiraga na toria slogan yakwa yugaga siasa ti uthu siasa ti uthu mundu watumirwo ngeithi ciake ri ni wetagwo Kamau na rai mutume ni mundu wetagwo Njehia wa kuma Kiretire ni mwikari wake ni wa Kiambu agikaraga Kiretire ambiria na kinya gukwate mbari Gikuyu na ngukethie mwara ni ndise Gikuyu so ni ngwaria kimbere na nina gukethia Njehia nimesalimia rafiki yako asante na muno dika kama huyu noko na kiuria kimwe kiki ni undu wa irahi ni madhani mathira matigeta gutugimuria kiuria no ndimwirire atiriri all the best asante sana thank you very much kabisa ni gitio kinene muno gukorwo na mundu waku makuria Embu na ni gwicio gwaka andu a Embu na ciria matuma ni gucionia mwechinwa nigetha menya ngarania na nyina njira ya ihana atia gitagwo Njoroge wa Githiji kinya ndege twacamania ha mitambo-ini thina mbere kuri Inooro TV titagwo ko kumagwo ngino uria all the best